tumekubaliwa na Mungu kwa neema kubwa zaidi, twapata kumtumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa we, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu, kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Wakristo, Wakristo, ai
Bwana sifiwe. Agakiza mutakongereho kubyinira Imana ariko yemwe. Haleluya. Ariko Imana ishimwe umwami wacu Yesu Kristo yatwongerereye sente nuguma kongera ikatwongerera za cameraman nazo zirimo kuvuga ubutumwa irahijya. Sema amen. Sema amen. Tuzongera twongere iby'ijuru duruwe duhinduka ijuru tukibino mwisi binyome. Umugambi mfite nukongera Karwanga hinduka ijuru bakazasanga ijuru. Yesu natinda kuza bazasanga narahindutse ijuru. Haleluya. None ko umuntu ari mukongera akaroha kamahinduka kamucapa. Yo akongera uburozi, akongera ubundi. Umwana wese umubonye agahunga, umugabo wese umubonye agahunga, abantu bose bakamuhunga. None uko taba yarongereye akaroha gasa na Satani, akaroha gasa n'abadayimoni. Haleluya. Umuntu akongera akaroha gasa na mayinja gutyo wahura nawe ukavuga ngo yahuye n'umukobwa wo mu mayinja kandi ni umukorari. Umuntu wese yahura akavuga ngo mpuye na mayinja. Sema amen. Atukuze amakosa. Amaze twebwe tunanirwe kongera ngo duse n'ijuru. Niba zoza batubona babona ijuru. Haleluya. Sema amen. Uburyohe bw'ubukristo nukugongera tukabukaza tukaka kinyenyeri. Sema ribari ya sopara pondere protesankira awiwiri hingiru bakia sunguru wakanda la forme de tas ini wanda samo ya gandre shike etiwini wangala lokolo. Subizamo uswetu byinira Imana twongere. Batusubire muri icyo gitero bavuga ngo ubwo abakristo bazinjira. Abakristo apana babandi. Ubwo abakristo bazinjira mu ijuru guhishima umukiza. Aravuga ngo nanje nifuza. Ngo amaze ngo duhore tumuhimbaza. Aravuga ngo tuzaririmbira umukiza kuko ngo yatuguza amaraso. Amaze ngo bakoranye urukundo ngo nibo bazahora bamuhimbaza iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibitaramo tutazataramira muri Kayole, cyabura Nairobi, cyabura Afrika, cyabura Amerika, cyabura Asia. Hari umunsi tuzatarama imbere y'Imana kandi ngo duhaye tumushima gusa. Tubaho ibi nibyo badukoreye. Uniki nibwo duciye iki. Turagushimiye wagize neza. Ni wowe twakumbaraga tukiri mu isi y'umubiri. Imitima yacu ikagwirira inyota. Reka baturirimbire gutyo utekereze. Ese nawe uzaje kuririmbirayo? Aho ndi twozoririmba tukaririmbira gusa muri Kayole ariko ntituririmbire imbere y'Imana biriya mu bwa kiba ari igihombo gikomeye cyane. Reka badusubire tutamba gusa nuko niko kwisa. Subiremo abazaba mu ngami n'abasa n'ijuru ngo tuzagira ishusho y'umwami wacu Yesu Kristo. Abasa nawe tuzohinduka ngo duse nawe. Sema amen. Abadasa na Kristo tibazajayo. Abadasa na wino. Reka turirimbe usubiremo amaze. Usubire aho ngaho. Kristo bazinjira n'ijuru kumushima umukiza. Nifuza kuzajyana nawe dufatanye kumufata. Tuzaririmbira umukiza kuko yatuguza amaraso yewe. Abakorana
akaguha